Yo, novilo lo me do gbena me sia me va gben ke fa vala jin ko nyenye dem ne nya me ne fa mo jija gba na subscribe ala ke mana ma video pla me no vi ele vevede aha akweda da ne na me yo le video ma pla me yo le comment ngo le video te agbenu so de ko ma fo no jo aha enu wa ma fe gbanto ai re mi afa de die no no aha na me gba mi afa de die no no cho mi afa no du pakpaji ya me ma fo no cho nu ime va kpo la fe hafe me va zomo ya nyebe mi la blede mi le technology za le mi afa blede de me aha nye fertilizer yo mi le zaza pesticides yo mi le zaza na egbe owu ple agblede de fe ngogbede de aha na be nuko ne cheku ya fa kpajiche ma fonu aha gba de die no pakpaji ye nyebe echi omi le nunu mi amedo tome chi ami nu kaka fe mi va jo la fe mi va le pipe fe chinu mi va nu pipe fe chi kaka fe mi ga va do te fe de gale echi bubu onu fifie echi nunu echi anya agbe ndudu manu anya echi no anyila watu anu agbediti aha ta nuka mele gbogbo la pamaji na onyebe ele agblede ya ne le chemical oza eyomi ko le gbe owu eyomi ko le nuku ojira do be nuku no lolo nuku no dami ne ekonuku ko ida sila ne na to wa po vide le gaine gble flamachi o fle machine o ple zazame e ya me be ma glo vide be esuso vide la kpama vevieto le veme mi afa de die no ya pakpaji me no nu focho chemical yo mi le zaza amachi yo mi le zaza de ne chijade eklo ko ye de mi afa to me ne chija eklo nu ma afa te ko ye de mi afa to me yiwebe enye me kpo ebe suso vide efiawe dum plolawe no kpo ebe aleke wa wo afe agbia vivina mi amesia mete uncho abe le miagbo amesia mete uncho aida sime ava idia machide afle ava no zaza amachima no chijade fi na oye eleme be tosisi e to imile yo be tosisi fi abe to le chacha egale dodole to le chacha le ile gbogbo vo nemi konya te fi ko dadede amachi yo mi le zaza de ele no gbele miawo aha mi afa agric officers we de mi ati wan fonu pele agblede lawe mi ati wan fonu pele ne wa kpo bele ke wa wo na agbiyere ma va nye be awo mi la gbele de mi le ngogbe de vo avanye be mi anodo lele feku fana mi anu ewo agblede de amedo nya be ne za chemical kaka la nyigbaji ewu anyigba ntontonto hadebe chemical ma o wa le view la nyigbaji iwebe natural way yimiko la gbeledere mele na nyema ka acho miafo de ko video de we kodo dam cho South Africa aha video ma kodo dare ma gbobe pictures we ko kodo dam video amedidio ni o fia ko nyebe yovo le forest reserve wo na olukwi ekpo dade o le forest reserve wona odokwi yiyeme kpo ebe ne miaoche miate wan we agblede la mi crop mix crop yami no wo or in otherwise la magba be peasant farmers we mi aleke mi atogbe owo kaka gbe va do tepe ya fifi over cho ati o fete le mi ade idu o me ati omega le ati ganga yu susore minanu no fuma ne miaoche mi kpo bele ke miawo ejutogbe pa agbe mawo mi atasi o pe te wo ple susube mi afa veo de nochi ple susube anyigbare adami na jiji me viwe chemical yo mi le zaza gba be ele mi afa chinu fe o gbelela ele anyigba chewu ya menya be agbede la o ma ti won da sile hun chemical ya elemi vo
ale mi awe ne nyuito ava me de ya me no focho nyuito ava me ya me no focho fifi la po ma se gomo o ma se gomo nya igbo me le fifi la de o ma se gomo atwebe na gbeda o meza chemical de leke wa ponu ko o leke wa pongo gbedede na gbie o ma se me na mu vonya te fe gbo me le na we ejebe mi akpo be safety precaution ka ele mi ape de no de pe program ka ele le veme ple susu be mi ati wa pongo gbedede be ma vanye be dolele ko mi na ho na mi anu e o aha ta akpama ya mebe ma fonu cho ne le veme ne la machi oza gbogbo be amachi de side effect ka ele un me de ku mi wo research video cho mi research video cho nye me di be video ane wa didio ta akpama ya me de be ma fonu cho